two for China. Don't remember Tiana, you are at it. Send me with Maha. No. Titru Wa Mujib Rahman Ahmed. Mujib Rahman Ahmed. Or lawyer me, Penny Okuma. Only in Okuma Kwame Namensa. Okano Ewo Chochi, Akuna Waba Chiahira. Now, Asre, Ina Penny. Otumo for Penny Dada, original, as they say. Justice Kosi Emi Yeboa. Now for lawyer for your Batan Kukesi Ghana Bar Association, the Penny Power Dano, Utu Flanana, we are your waffle. Now for Asante and Potamaha, the Diamond, we are coming with Secretary. Any lawyer for the Dona, I come why do this war. This I couldn't have another chair. Send me at the Okude Yamra na Imejo Udikan Namayu Ade Tochi. A tosso also another woman. Nana Moso Aduma lawyer Aduma. Na Mujib Rahman, a Kwamana, said the kind. And Shia, and Pabo, Maquanche. And it's a power of my entity. I met me at your book. I'm a lawyer from saying from Juma. Book can say, Odama, book will give you because you are paying for one by the Nakoya Chips and Mukakra. Now we have to now bar. Now the Excel school them. Now about Tina court them to be a Germano. I shall say, and send the boy, I will be so beside him. What that would now be. Asamano akamano. Oya Mujib any kwamana. Sanse you not people no ayi anu na obuku ni. The different precedents. Na the judge for bi kan to asisa ni we na o ma de achocho obuku ni. This e be kan asem. O ma sem na ni sebi. We yo hye ni titi e pa o de mai no. It means san ho en for buku yi. En ko yi obi aye. To book here the soon era. Bukokata fe di kani de toswa o makani na ho. The because of dedication, I dedicated Ediana era. And then you say enche na book here makoya kaya pa na lawyer for the judge for the all kind of bia na koya ajibi. Na so yet mean say you are for book ko jina de bia say e pa ontuma. Isi e di kan aba. You are the big campaign with the new special edition. About 2 years and some. You also, Asia, in one Maquine, Sanko Pamotuma, and Sana, it's not going to do man. And then I did come to you buy. And see, the best way, the big kind of her. This is a window can be a cry. Nanka, a year and a dama, a Nuda Quacochilla. Now, but your farmer, my lord, the Dick and would you be a coachera? Watch me. Kata you crummy, I said the Bafan and Tahinekaino, and you tune for Nasumfo, Mujib Rahman Ahmed, and I knew Kuma Kwame Mensa. Na etre ekwaya ye faso di asem e wateni bibia ebuaten na book no said your kind no obi anim se yehia se yedi asem a asumdwe ene pese eba na asumdwe so de bi na tini yura enim ha eye pase ene eba ye hu se nnua no me free dabon abaha if se mri bi etwa mu yedi si o man yura de di animu de amane nya mamre kwan so ema asumdwe abagana ha nti book no omo choye no omo de Emma Yura nti no meka no bofo no said omo chona han dedication to His Royal Majesty Utumfo Situ II Asantehene, a generational king,
a distinguished and outstanding African king, a pillar of hope, peace, and development in Africa. Now, the Ukrami, a bakope, a special edition, you rank one and the ruby. The Akano, I will be a Benyabi, the Nubi, and no, a volume 1 and volume 2. Into we you run there. Now, as I said, the buffer and Tahinikan, a year and share. And a choir of fast, or before a bendy, a choir fast with a dear money and a mamma, dear Samas from Jabba Santa Manigan and Medina. And no, and a doom, ye papa, Chief Justice, and near Bois, a choir, and I'm you and share, obey a team more for organ in our penny. And no shame ranty say, Nemeso, or pursue who say, Addition the Bribino, our Messiano, Umberto Cratasso, Amenchima, and who acquire a faso, idiasem, and were caught, and tea, by the way you are on Quana, we are some men. Oh, we be a special edition. I can't have a pound to my Nipa, no shots me, we are not an aroma, or two for Nanka, or Behena, a pound to my aroma. Na Edana say, so the Empire Boni Bibia, a Tayachi, Ujo Jinapa, and my bedroom pempers way, it Wadaroma, Omakwai, Yenye Amane. Edenas. So, 2007. Yes, it is a privilege to be here to enrich the kingdom and to show how the world can work together to advance the wider Ghanaian region. Ricardo, His Majesty, just to say I'm so honored to be here and express gratitude to you to receive us. I'm from Brazil, the country where football is not only sport, it's also religion, and we have a lot of connections. Thank you very much to receive us. Church of Pentecost, Penfrey, Olufi, Makio Temple, Omibaya, and there are there. Only Ibidia Day, Omibaya, almost some Ampa, Woodway, and Okra. Abomade, Mahima Abomade, Machiami Abomade, Ninkwa Abomade, Nakachi for Abomade, Samunane, only Ewa Adibosum, Lamuba Eswa, Ensuo Anaka Adrianin, Ekahua, Akolimo, a few Tinia Baya, Na Yamadia, Nampa Info Kakra, also Ebeka. Yo, Nachami, down Brassum Betima Afauso, Na Eduna Nanchense, and then she did such a Pentecost, a sofu. Na and there you could die. Ayaba, Tumfonchen, say Yabana Yababasum. Na Yabom Pias, Yamiasum Gay, Yamabambo Diama, not Tumfo, and a Santa Man. And a figure and a man in a son and a church of Pentecost mono, Uba, Lita Kumasaha. There were areas on Kwan, a Horon Kron, at Desert Nishase. Na a movie no hay near Udikain, Prophet Teduku, on the area head, were no tafu. And I were Apostle Dr. Gweti. On also no show PIW Pentecost National Worship Center, Iowa Sokwa. Me
mujira meka say so many ultra from Apostle Daniel Yebo and Safo ultra area na young Hawankafo ana asofo nka eka yehuni edikan no edikan kasa ya baneli ukuda enti abana ya bana ya babesum na etuso mienu nso osoma bia aso ntitire ni osomafo ewekinyame chedi asoma yense yensa hobrase mu mfemfa na chiame so na endu tumfo nchense Church of Pentecost ya ye yisigina ebise nyame ya domo a pese ya sempatre dwedi kase bi wa mekom Heroes Park na shase da pay bisi mu 22nd to 26th August na brana no dukosi memedano na dwumedia ye die ya sofo dwuma ne ye dwuma ye dini kuma se nyina no ye nam so ede sum utumfu ene asanteman nti se dwumedi bi se ekoso a yentumi nye a yemma asase wa asonte nti ne no osmafo ye mechede asoma yense yemra na fi yem babo utumfu amene yense ni nsem ishira yense ni nsem tumi so de beta dwumedi no chi amanyame adoma dwumedi no ayekura na ahye onyankopon no nyam yenam so atwe akra nso amewrade atoso bi nso se nyame adom na se wiya na ebesre na juada na 28 no mpenimfu etu safre won ebae no empeso obi fi kuma se akwa wo mmbichi a asasura yedwa ba bichi asasura yenam so na fe yede na sekese abre asasura nti ebae na ene anopeyi no yansem titia yede fa na chiame so matu tumfu no ene chi no yebesesa hobrase mu se kwan beda ho a nka yewie bi yakasa wi na fe yasre na yama prophet teteduku gine mu abompa asre onyame nhirane asomdwe ne yedie ene bambo no mpuntu ede ama asase wura asanteman ena gana manyina na rachi me kasa wi a manato manwesi ayo boye kwani so atadia ya yami aduma yebe share ne de aye crusade no di almost baya yura so edie ni konkron se wonam di paso na ewe wonyuma ewo asase so eda wase wo oman Ghana se wona oboye nyina wo odi etutu na eda wase wo mpemfo so a ewade odu woni ndi nyansa na odu si mmia horo a omohwe ewade oman so eda wase wo yana na otumfo se tutu a tosumienu enkwan fi afi apem ahankron ediokunkron a obetina akonya so ewade wa ya chede kesse ede ama asanteman ene oman Ghana se utumi ni bibia ewo ndiri nyansa wodi adom no susu ma woden ene kanko na utumi etoto nyema na yishirawo se wa ye dwinade kesse ede ama oman na ewade wono no soma so ndwi a ewade ehun frama eboy esudi konkro no nyam ewo na nkwan ye bo ko se koso na ewade dili kan ewo ahiri na dodo a ehye na seso no ewade wo mutumi aboa no ma hindi so no akoso atre na ayekese abomodi ene ewade ina nkopon kwantenti na yesre manana ene ni mpanyefo ewo kra Jesus dimo emre mu ewo Yesu Kristo dimo na emse wo a wona no atena akoni so no obekoso na ewade ina nkopon wada no na ewade woni ache ewo sa akoni so yesra wo a wo yampa botiefo emse boti na nyentwi ankaso obeye mana ache so na se wo no nyam wo kra Jesus dimo ena yebompaye amen.
Otumfo Chiano, but the first Sonato, you are, I mean, say, young school for Ujnahi. If we Asanteman Senior High School, Titanium Future School for Aya, Ashanti Youth Association. And in school, I can say, yeah, you do not know, Johano, I am your son. You did kind a your penny or desk school, I must see. Yeah, transfer, or better school, no. Your fellow says, well, bah, nobody shra any answer if you are home. You didn't buy a or the chia era, a Santamera, a Santama school, who be a Santamanian, a Santamai, pan, yet a share, a Santamanian from until your penny would not a crown, so like a crack. There a tossing beam. And so we say, man say, your school could see a kind be. Emma, young Colano, ya, you do have a code age school and then one boy, whom you papa. Now, I'm say, you will share if you were Honswa. I see country food as a baby. Me did say, and Colano, one day I want to more. And at the account will be, say, I feel a year, I feel a woman. August see as I feel she am not prepared to say no. Now as Santiman Senior High School no, a di in fear at your son pepe. Inti anniversary and your person your bo you are amanye na onye sa bedu so a ye be sa banana so na besre na wa behwe said the Jumaji bia ye di bia Asantiman. The Baku become power in Shishaya, you didn't fear your son. And he said, ye per se, ye Asante, ye soon pa, ya your friend Golden School, no, Sikajako, ye be se, ye when ye quite Nanka, ye dia ye, Akunya de si, ye school, Procassia entrance, a new. Na Yayaho, your teaching room crater, ye the better, you ra, na Washington. Na fi wa shiraso di amayania ansa na yetimi aye ye ni shira de ya de ehia pa eno nti ye ba ro so ye sa kuta ye nsem shira pon pentu miensa wo ha ani ye keka ho nyina so nti atia me mama akuta ye wo shira pon so apentu miensa na ya tintin ade bi. Yeah, they said the school entrance na me kan ho asem ye no Golden Stool no ye the whole adichie kakra bi ba betre yiwura na wahwe ekuta ye nkola no ba ko obi dika dia ba betre yiwura enu nti na bai na aye huda no ye ba nso a yiwura de wo ye bibia no asese ye beta na chi ne ye besom ye beka no ne ye som ho patre chame phone inti say na ye besre yiwura say we shiraso mai no me kwan say na ke pese ye school entrance no inti ene ye de ya ye we kitwa bi e de ba betre no inti na ye bae why da mosi na chawo da se anabacho within the Nathaniel entry asamwa me feeding kwabrantwi me free asante achimbo mpata me kromu hini nana efa painting nana wala me be hwe school isu said ya me penye di kan no school no na ye day school e say yakoye nim ama school enkola school no ebelo 4,000 and I say mpem is a school no akona nim pa de ne nana edi ada na wadawma beba na mabesum medamos de misra na semishra aba mabehwe school isi competition na chama misra obiom yenkwala no amese wo boy ye humodin pa no wo koye debate bi wo ye ade ye wo ntimi ehwe di kan de nanso wo boy ye humodin papa nso wo to so be wie no eno ti wo ha bronze
nya wo ha na wo ye ntafo na ye nyemu wo ni gina Asanteman school anem wo mu ye ho wo mu ni enti omo to so anyansa sisi a ye gina area ni ani de nyansa ya wo de baba yi bia e be tai in your achi competition fufu e ko bia so bi say ibi kuri edikai you are adawoma so we said Chama kama mwa so ya mwa so ni sila sila zo na che Besre mama ya to ewa se senia wasi achechire na Asanteman se bikase ku bia ewo Ghana mem ha ya ebi wo Asanteman ha de amakwan amoma yi nipa de da wo ma no ansei be se mfie be numa na asa yini dabon bisiye emam ha enyina enim ne woyeye enne dabon ya hene enne dabon mafo a ewo Asanteman ha bense mfie mienu ne ena de na woda wo ma no Abubakar Banvom okọ ne krachi musie ni nyina tenase ahwehwem enya ba ko a obeda wo nyina no na sebi ohia da bo mafo wo Asanteman mu a abone so inia na donte hene na ka so di onimu no adaroma obesre se bibi de na kopie nkran ti oni an ma donte fo enfa da bo mafo mra ebaya na Alhaji Fuseni Abubakar dagoma fo wo Asanteman mu nyina ayi no so wo mo hene no obeda wo ma no na e ba besre na ye de no aba be kire be chi otumfo ne nkudei o ma ba bedi nkudei enu achi asam no ni denti adaroma dagbo ne hene yere ya na osi se ni nana no yi eba edom ho abekire otumfo a ontina ti watu abofo efiri ho ama oma ba ya wo ha na adaro mabreso a na no di sema odema omo no ebesre na omo di atu anim obey Chief Abubakar obey dagomafo ahemfo wa Asanteman ma besa duasa ene ka ne ho ene wo nyina pi ha se wo nyina besom ene okudei daroma omo baaya yana ose abuakase ofamra na efamra yura fe wona na ya dagomafo ayino se wo mo hene obeda o ma no Asanteman ho am so se wontumi fa na no ne na nika kemfa machia
ɔno nso si odwampa otu adua afei bayire tuba baako aduoso yi ɔdaroma agomafo ntumi ma ebra bese enka ho ya bese eka ho enu achi otumfo ebu amu ade tumfo achiame obu amu ade ɔdaroma tumfo henkwa bu amu ade ini achi no omusi omu hwenne otumfo waye wo Ghana mamu ya Asante mamu na titiriw dagbo sam ho anamo utuye umakuru chiri nsam kakra ebu epono so abro mesi citation deba na so so yedi abeyi na ye ibaya na yamane ye no wadaroma answer bologu pana larbana pana Roma ebesre ma yebesi ya na onkasa nyewia na ye citation number ni yella dagbana ya ko ya pam kana choma okay antos na joa na topo pam na tankana chon na yase ya na se wadin ciya kesiye en kabia edema yana na otumfu de non sotel so dabsel ngonya sotel wase meden yana huwa ne niaje enade o yanti ka tempo pam o mabinye otumfu o sam la balaya wase ya na se ya ba ya fasi da kese mutum fugo nyan no saya na dofo okay ne da ban nan lahshibu na tankana kin wannan wanwan shi yan dan yana na rafu ka fa'asa mutum fu o minuwan shi shamuma mutum fu ne musu ko ta shi ma wani ci ko shi ma no baya Allahu akbar wase yawa se ni abewu na enne wani yana bibi a yana kwatana no ẹ̀mọ́ ní ìhùwà òtúnfò àdáwọ́rọ̀mà ntí na ẹ̀mọ́ wọnú àsùnbíyẹ ọ̀gbẹ̀gbẹ̀ wọ́n ti máa ń yà á nà àwọn ní kó àti wọn. wọ́n sẹ́ yà á nà sẹ́ sọ́n bèbí wọ́n ha sẹ́ yà wọ́n ní ká fa àsìdá kẹsíẹ̀ ní kàbíyà ẹ̀fọ́mà yẹn nà ní òtúnfò ànsáni ní ìwúhù bíyà nọ wọ́n di àtújà. o yaltinati kana kaba puhola apoti kuna tamino ne sa wase ya na se sawano ba na sawama fanchi hanwa wode to ma so wode na chia na otunfu a na mo nafie so ma o paye pam munen chasu do kana dagba wase ya na se yamma ne wura otunfu mo sa ne sa asunjuwa badego ne Ghana ne ewia sa femina ne fiona na otumfo o paye pam freshelan kadaba freshelan kadaba wase ya na se ne miaje wadase sisi tutupu ni da gwabium anam yura otumfo adawona ne o dahla barka mbalama no tun ko dahal barka mbala wase se ahuna ebehu sura no fidia de ko be yina fi yana na otumfo ona borla barka na manirlan ke da ban fa wase obihiya yana na enshira na mpaibo se ni awaga no bingano na mo so e de ban kake asanti gapa ena asante ne danan ci ora yel no ci aso do be dagban ma o dagban be ban be yimo rab tosira wasi edi enti na ne kasa de gumbe fu ani e ku na sa hasi ni anka
dalan da anyi dagba sana ne dagba so so do ne kana ma dagban lan kala wasi se no asitana pa dagba wonchu biyo ni ho abotun abadagba ura ye tambo ene yi yemi na nay ne tekana tilan ya ayima yan se wamma abubu andani wamma na matnase tra la'am bazan san wunna san latbanirin da be dagban ma dilan kane tunur beke wasi ya na ka ciro na sai ne wa dagban a hinni ne da sai yantiya ho sai a ne wa dagban kwano ekin na hadiye hausa yaso ya guso ya sadano tunda kana malgana tuma trabe to ge kawal na tinin yu trabe to yu wasi ya ba yana nan sai yana na de wamenti me hono na tunda male nama wasi wani siyasi ne yana do ma so kam da sati biya peneso andan ya na rayele ina ya na ka se no mine otunfo wasi wani yana na otunfo banan su dagbam bana ne yelle kam wasi da gomba hene ne biya e sheyana na otunfo nsem dan mo se kenwo otunfo ma meltu wasi dia biya na be kwana ne biya no yema ne otunfo wo honna woni da gomba hene wada dan mo se ban be dagbam dan mo se ya na na melti otunfo wasi yimi hanon asantefo wani da gwanyendi se bibi ba wani ya na so so honna ma ne sisi yi biya obiye dan da nyi no bo so do keno kazan alashi da chatra mal so do ma kazan da ban mana yi yanzu no ka sai da sisi bibiya se da ya hinye ni na da twem a waye wa de wa de sai yana na da gomba hene edisi so na be so na tafu ma ta bi hal ne so wasi efi se de yana na da gomba hene si so no yanzu ni fa nan da ciya yira enan sa da yana akwai wani kabra no tun foti dafsel ne zuwa bi pala ya na tu mun kana to buku to kena kana rani yel man yel tun bi biye yo kami uba sanete wasini e ba sana na wuci wani ne si se e wasa ya bi bugun mai hina bacci yana na ni sai ya bi fu ni ma ni tin fanin ma o tun fu ni to zuwa nguna wansa mo mana no san dagba mna ya ci so mo wasi sanne sayana ne ya hasiya ne ya bi ashanti region da gwamnati hundi ya mana no wanone ya papa ojina hoyi asante sa ngon ko san dagba wasa ashanti region ni nara da gwamnati hinfu wanona wadi ashane sa me sa shida wanda bane waso ni mina so solo wa da yura ka banye nanan pe na ta wasa ashanti region da gwamnati fa hinfu mako edianan yensa ena wa ashanti region hase asante hinu su zaki waso ni nara yana na otunfo ena sko ya na su zaki ena ya na so wa so ena mo na as ren ki ko pu ba nara sane entina untimin na yi brasi don yi aminan dan jela waso ya dia ya atin jela larabi la na waso yin shira ena ya ko ponche dan ya na no pa pam waso ya na se ne miaji wa chiya yana na kesiba ban sa de kyon ma ba su mo san rata gbolo su wasa yanya wuhin narra yitrini aye yana na dogon bahina ala ifise na abu so na wannan gbab asanti sa wasa na kupa nkura ashanti mai gbab gana sa nkuta gana mai gbab dagban sa nkuta dagban mai so ngam pelgo min na nung na sa ngam pelgo min ba gonja ashanti ngolo kam be biya na za fiel le palma asanti na papa yawa yana na otufu ancha ena yana so za abja'ta babwara wasi yan pasaya betti wade sai asama enye kwanana musu ade be sai ni musu an pariyura nakina wansu wanya la gana wasi yan podo wa gana tin taqbjana wasi ahoto wa holon Allah rabbjana sikawa gana ama lahjiban nan zuwa wasi asamu wa bi ayanne na garba na jiya ne soblan jin ala ngombo wasi na garba edi ya ne biya ne jisa papai
mo ba sagla ne di sobla ndina angonan di wase yewura so di obi o ni se yewura zo banan la jahambala wase ma yan tafo wase obampa yama yewura otumfo nyagopo nyankada zangona na mgbabiana wase zango ahefo so ho na jo anati kana wase ya na se wo ba neram mo se dagba mena mino nya ben sang na tepa wase die ba ha de gomba hene na chi yo mo famada yewura o mi buka tereng baba ngon yel dagba mena be sana yina wase se yewura se wo hie de gomba fo a won kan che de gomba hene ye be pie aba so dem janum bala wase die wo hono sorati she yani zagla nsu zagla kasu zagla so kam mula bu'ma wayin an ke yilmo wase asantene mo ha na ye bae mo bi nyana je se wo de mo silti ye nyina ye da ye wura zagur ka dolla nguna nyina ye keye ni a ye de he wura ngon tabsum tiye marga sho obi pasa wa de o pasa sisi obi a na wona gbabtu wanya ko ko babwao emo kita wase ye dase Let's chama zana Diago a police way. No doubt my kind of brofo, Sabaya, whom I buy in so betibi. Citation in honor of Otumfo Osei the second. The bond between the Asante Kingdom and the Dagbon Kingdom indeed has been age-old with several mutual benefits. No wonder you were inspired by this bond to address and reunify Dagbon with a team of eminent chiefs when the entire Dagbon was in turmoil by ensuring we, the Dagomba, once again have Yana, now Bukari II, as the king of Dagbon Kingdom. What a priceless achievement this is, to your credit. You are the king, Solomon of our time, and indeed, it is against this background that we, Dagomba in Ashanti region, present this citation to your honor on behalf of all Dagomba in the world for the wonderful job done. Aiko Nana. Adaruma, the Kahono de Nebrofo. Adaruma, Nasania. Yaka ni se chirimu. Adaruma, enu ani aiko na. Cemetery in many when I want to drain of so many Reshimusa Asumbianaba, a BBN Hobas, a better be anti member. The money I made done is Assembly about we committee no more with him, no, I trod constitution for no, they are in was 1 to us. I prefer. They know Yassam. They won't be my hundred. This will do not know. Near Pashalika, no set of a committee. Then here, Nanima, look up a bill. Then here is our mamma, then I'm so. You go down to there's no super family than Yana. It's Empire near Guswaya Bomano, se Bibia by a book. As a man answered, the you know was Antimamonso Yamanaquaba. Also, the Bambana, never put Nanka Lamp,
so kam sa te kala bigi te bambe na ngoma no no marapa ni an kamana na kwa mama ni ka kan ti kun tin kala ni na ti da bambe sa ni ka kun tin kan asan ni na de ato anono enya ma botre enya san no kre o to bigi ni mama ni na wonni chaka bigi ga kan ye da bambe sa na ma ni suru den nya anyam kurse ni ka san ko bi aguma ne aguma kar ke na ti girgi dan tuna mare ka mare ne tuna sana ta ka dan paga din do ne ma ne ka sana ta o ma wa hanya obi a tu kwana ba ni aka bo mu de ama so na bedan ano ne asanti mai da da gbam bizza so kam sati kan uno tu ko sati kan dan ya na sati ni ne da gbam na ne to na kwama o se ano chere gidi a wo wo no mo gidi a wo mo wo no mo ne benzan gidi ne benzan transfer kan ta ma ko ta ne ko ya da ne benzan ya da shel zan ta ma na pa mama na le din da ya na me le din mo ne ase oma wo mo nu ye ho oma wo mo nu ye ho se gidie na wo mo de yi no no hwe no ama wo mo anu no ho onye ne ye ma wo ni ye da shere benza tama na kwa mama na ri tabe na di to se ya mana kwa ba no da mara ya ansuhuna wadahar barkati ansuha duotu Deputy Imam Ashantarajin wase edin kan wasrenya yana na otumfo se wopese wakasa kakra na obompa edema yino de wala mai yira kurle nti otumfo mila de kana ko lokaci tankam zaha ntanu da duotu wase efikasi ni fi a mwadodo na otimi baha a ye nsra a wode mo ebe kire yana na Regional Imam Alhaji Abdulmumin mino kana ta karna Qur'an tiro tufo wasi mebiano one ya Regional Ashanti Regional Imam awe Imam Harun o mutabaha ebekin kan Qur'an edma yanana tiyan karin Qur'an Regional Imam mun Qur'an dinagi dibabu man karna tiro tufo wasi se bana se kin kan Qur'an na ebekin kan ya Imam ne ya wobi ano na ya kin kan nínú yakinkan bia ono na mpaibwa ede tire no na wota ebosa mpaya no dinzo sohna da bamma nzatma Allah balo mino pamba bin kanata mpuho watufo wase enwa mpanyinfo ayo de gomba fo nyina eka kire ne se ene omoba se omoba na omode homo ebe kire yanana dinzo mbiyam bakati kana kantama aduati te yaba watufo enti ankomo pese wanka omo ho se de beya omo nante no bebo nyam na omo fa omo embe kire yanana kanyana yima nupierna mallantu ndana wunya Regional Imam wulu pieri imana dunga te kan yelo wase nti wakatre no ho se beba na se obeba efikasi mu a enne ese ni mu yepini a o Ashanti Regional Imam wotu nkan na wakatre ne se wasre kwan se ne mpanyinfo a mo de gumbafo o mo so mbasra na nti ese o nso ebeka o mo ye ne repatale nkan na tizano zani nso ha duotiti wase Imam ekatre ne se enye boni se obeba nti begina na nemu e wo honom de se meka no wokwa ka na kire na na bompa ma no din connection na ni kati yaba watufo wa Qur'an pam wase de abani se ono wonim se yanana wo bia wodo Qur'an yi dinzo nguto lame almajir nam zuwa pun gishinwa ni takarin Qur'ani wase yentimi nkeka
omo amo kenkan Quran a ye kremofo nyina malamfo se omo mekenkan Quran emfa mana na ewa hanum amma tumbal sura zaghayiri dini ne Qur'an za Allah amdana din ya fatihatul kitab dan kan ya karanto karzan Qur'an za shi wasi ne mun Quran no verse ba kubia ebe nimu a sa verse no yekenkan a ejina ma Quran nyina ani ewo Quran mu nti enno sa aya no school sura no aya kana Fatiha no enno na obekenkan dia ma yana na se de ba nya kwa no kwatenten eni tipa ewo bibia wo bia dona wontu Allah fi nyankopa wa moano kato gafu Allah nyankopa wa mano kwatentini Ashantiriji Dagon Dizabuni wase Ashantirijin ene Dagon nina ekurowinsim wani Ashantiriji min Dagon wali titi zaman wala wase fise mrebi bria echi mako Ashantirijin ni Dagon nina eya diya ba ko nen ne asam zuwa Ashantirin be Dagon ba har bi ba Ashanti wase Dagon wase enei sai ko da don yawo yin ne bibria omoye asantefo nanso munina adane da gombofo amwaware arobusia ewo hono tuntu na bizabetu wase na ya bi omu bibri ewo hanum a yin omo na baaye bin ne de bin wara za asanti tarika wara ma bu basanti wase omo bonu nyina nkomon enuma amoto ene omo dundu na omo bonu nyina eye sebiu asante kasamu ene omo ye nanso obu bi kura no omo ntimi nka asante kuma da banda big asante da gine lebe asante min bene bubulon da bande wase yewo nana nobi a mo de gumbo fo ambet na ashantemem nanso mo adane asantefo a de gumba no kura wo kan bibi kura munte na mati ase to nizo da ban na asante ti ya zare shambara na wunin funnan zaha a asante ko to ko amma to ko tizanya da zai wase efirtete ena nyankopon wa bona sa edi asiwo amaye ena ya beto ene se asante ene de gumba yenyina ya de ba ko se de so kan na won zo ya ban pesa nyankopon wamma wo kwatente ni itipa sallu ala nabiyil karim sallu ala nabiyil karim bismillahir rahmanir rahim amin الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين آمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين آمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين آمين وارحمنا فإنك خير الراحمين آمين ارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهب لنا ريحا طيبة كما هي لك في ريك وانشرها علينا من Miss Tourism World Pageant.